So, mein Name ist Ingo Reinke, ich bin Geschäftsführer der Firma Reinke Naturfarben. Меня зовут Инго Райнке, я являюсь генеральным директором фирмы Райнке Натуральные краски. Und ich habe von meinem neuen Geschäftspartner in Russland, От своего нового делового партнера в России, dem Geschäftsführer der Firma Supernature, директора компании Supernature, gehört, dass Sie, Herr Andrei Sibirov, я узнал, что вы, Андрей Сибирев, ein hervorragender Geschäftsmann sind являетесь замечательным бизнесменом und schon auch seit langer Zeit mit Naturfarben in Berührung sind. и уже в течение долгого времени контактируете с натуральными красками. Und ich freue mich riesig, Ihnen auf diesem Wege eine Einladung zur Farbe in Köln Поэтому вот, пользуясь этой возможностью, очень рад пригласить вас в Кёльн aussprechen zu können. на выставку, Die findet statt vom 6. bis zum 9. März 2013. которая состоится с 6 по 9 марта 2013 года. Und ich würde mich sehr freuen, Sie dort als unseren Gast begrüßen zu können, Буду очень рад возможности приветствовать вас на выставке в качестве нашего гостя, um Sie von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte und unseres Teams überzeugen zu können. для того, чтобы в том числе показать эффективность нашей продукции и нашей команды. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Спасибо за внимание und bis dann in Köln. и до встречи в Кёльне.